Ini ketika dengan peruntukan pagi mengenai pagi surat tulisan jadi ini kalau beliau bahagian kerjaan peruntukan pagi kantor pagi Dr. Amisul Rumusan ini kalau beliau bahagian kerjaan peruntukan pagi kantor pagi turun peruntukan dan peruntukan pagi Para salah tidak satu biar boleh dioption, satu biar boleh dioption. Dan ini kalau beliau panggilan hari di Radio Sabah ini adalah cerita. Ini kalau beliau panggilan hari itu saja. Bisnis company di Stesu itu dari beliau masih lebih berani di berani yang berbicara tentang kalau bagi selain dari pengalaman saya ini di namun kalau sahabat ada guru-guru tadi kasih berdiri di taman ini selesai dari sisi pandangan medam ada tingkat posisi teman-teman ini pihak apa yang pengalaman ini biar itu sendiri kita harus ini terjauh sesuai dengan perluan asasi dan kewajiban. Orang ini terjauh pada sebabnya kita perlu langsung sesuai pada dari pelajaran ini. Ada prinsip pada sebabnya kita sebagai orang yang prinsipnya ini kita harus sebabnya sesuai dengan apa di sana berbeda dari fungsi yang lain. Maka saya sesuai pada perkembangan ini. Orang ini dari Minau juga bangun maka saya tinggal ini si lama sini itu nunuk mendeng, juga akses daun jangan nunuk mendeng. Beberapa saja dengan hariku ini saudara ada beberapa saja yang dengan hariku sebut ini beberapa dan itu kita tahu orang yang masa saya pun tahu sampai itu dulu mengenai biji besar hari pulang hari rawat tunai harimu amankan sineci kasih puji cingol zuan jalan hari di menjelaskan daya alam baik tentang kita ini beliau dengan bank yang sungguh dengan kemana lawan itu zaman lalu sekolah yang mana ada begini jauh sungguh ini ada di Indonesia sama selesai saya bertemu di mana mengenai gobel ada nasi pun bertemu dengan apa yang ada di bahwa langsung hari yang lalu apa yang ada di apa yang ada di bukti ada di baca ada di ada kita ternyata ini kata sebut ini menjadi solution juga begini ini soal antunya apa itu sampai berbaudan ada juga sekeras ke sampai berbaudan jadi kami mau yang sanai merai kami bersih kami berkolaborasi kami bersama dalam negeri mana sahaja kami mau berjaya ada lagi keempat area disebut syak sebut itu development negeri dengan tanda besar lama kasih tadi ada itu membuat tanda tadi ini keras ada di bidang bersama dengan kita orang lain ada बेवहाय बिथांनि मुङा मोनसे लाइब्रेरि बानायनो हायो आरो बे लाइब्रेरिजों लोगोसे मेल मिटिं खालामनो हानाय मोनसे फिसा कनभेन्सन हल एबा अडिटोरियाम बायदि बानायनो हायो आं दिनै बे गोदान सानाव मोनसे बाथ्रा फोसावनो सानदों जे बिथांनि मुङाव जों बावैसो प्रग्रामनिफ्राय मोनसे थांखि लादों जे जेसेबां जोंहा भिसिडिसि दङ सारिस' गासै 420 भिसिडिसि दङ मोनफ्रोमबो भिसिडिसियाव देग्लाय बोसोरनिफ्रायनो बिनेश्वर ब्रह्म नलेज सेन्टार काम डिजिटेल लाइब्रेरि जों नुनो नागिरदों गासै 420 नलेज सेन्टार गासैबो भिसिडिसियाव जागोन आरो बेवहाय बिनेश्वर ब्रह्म बिथांनि जेरावबो हाब मोनसे फसंथान थागोन आरो बे नलेज सेन्टाराव लाइमोनफोरा फैनानै बायदिसिना इनफरमेसन लानाय ट्रेनिं लानाय काउन्सिलिं खालामनाय आरो भिसिडिसि एरियायाव थानाय आइजोफोर
आबादारिफोर गासैबो थाखोनि सुबुंफोरा फैनानै बे नलेज सेन्टाराव फैनानै बायदिसिना इनफरमेसन लानो हागोन, खामानि मावनो हागोन, ट्रेनिं लानो हागोन आरो बेनि गेजेरजोंनो वान स्टेप आगानसे जोङो बिजेश्वर ब्रह्म बिथांखौ जोंनि माहारिनि गेजेराव गोथां खालामनानै लाखिनो थाखाय जों आगानसे दावबायलांनो सानदों। आं बयनिबो बेखिनि खोथाखौ फोसावनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।